Supply Minister Pubilal Chanzavan Mizoram State Special Ration Package Nwaya Ration Card Sena Mi Nwai Khatlenga Thu Thei Turam Halak Ani Thu Soi Center for Environment and Social Justice in Assam Rifles Sanrama Convention Center Sakandulova Mipuile Environment Ta na Chalo Tour Tipuitling Tura Pompui Tuni Andulova Wangin Advisory Committee Jangaban Chief Minister Nena Vo In Khan and Thelut Prime Minister Narendra Modi ne naram pani thoduna chungchang soi du turin thatar nili hian India Russia President Vladimir Putin alo sindon US President Donald Trump pan third world ram achanga US pem lu chu tiam chin omlovati to bari anidon ke soi Zonet chungkwa te chibai ule zorin pi londol kani a Chanchin Thar ilongai thlang u Supply Minister Pubilal Chanzavan Mizoram State Special Ration Package Nwaya Ration Card Sema Mi Nwai Khatlenga Thun Thei Turam Malak Ani Thu Soi Supply Department Athok Mizoram Supply Executive Association General Conference Voisom Pangana Voina Chaltang Tourist Locha Ahman Puina Pubilal Chanzavan Chuan Mizoram Supply Executive Association Member Kalkhom Techu Diktaka Thok Turin Cha Minister Chale Chak Anga Mi in Anshal Ve Chan Chu Atho Pui Te Thatnem Ngai Na Wang Ani Thu Soi Supply Department Chu Department Ro Pui Tak Mi Pui Te Ei Tur Petu Ani Awangin Department Athok Tu Te An Poi Mo Hle A Ti Dan Thamper Zong Zel Turin Cha Harsan an nei ang chu engtiklai po angai thatura in pereng thu soi Supply Minister chu Mizoram Sarkar in Mizoram State Special Ration Package MSSPR manga ration card asiam card sena tundin huna mi singa borvel zialu ani to a mi noi khatvel thleng zialu tumani ati a Hemiatan hian state sarkar sumhan belangai lova an tho that awang an sum muin adai vek awangin ration card var mangmek zinga Harsaria wa Insia an omani chuan ration card sena zialu shelo turin DCSO te cha retailer te lopo ti san tu mahmalak me kani thu soi Pubilal Chanzawa chuan kudam than chhuabi ka te Mizoram thar chhuabu fai leitumin ma an la ti soya Kolachip District Rice Mill ringota ingat lovin kudam enge mozata thingtang khuaten bu tha fai sa an chal themai na turwa manin chu retailer a sem le in bu fai phurna a sarkarin sumtam tak a sen thin chu atlak niam don ba ka thingtang mi ten an kun na thora an mu thei don ani ati In Komi Mizoram Supply Executive Association President Pusisi Sakhuliana Nakai Shwaya, Supply Secretary Petersi Vanal Shwaile Director Pisaizik Puite Point and Soya, and Post Secretary PH Vanal Moanan Report Pay in a member Boral Te and Suna, Pension Tour Te and Tlabok, so no in Koma Rorelin, Kumsang is Somni Panga Changa Sang is Somni Pasari Chunga, and Post Shwai Tutu Te and Tanghalani. Center for Environment and Social Justice in Assam Rifles Chua Sanrama Convention Center Sakandulova Mipuile Environment Ta na Chalo Tur Tipuitling Tura Pompui Tuni Andulova Wangin Advisory Committee Jangaban na Chief Minister Nena Vo In Khan and Thelut Vo In Aizo Press Kapatuthar Lakom Tu Te Ankom na CSJ Secretary Pilal Du Omichong Thu Chuan Assam Rifles Chua San Aizo La Mual Ram Chu Mizoram Hun Poimo Aizo Khopui Mel Mang Tidang Lam Dor Theni a Mipuita na Khopui Chena Nuam Zok Siam Ani Theinan Kumin Meininga Akhan Hemi Chungchang and Rodna Te Chief Minister Nena an Lo Thlen To Ti Soya Assam Rifles Chua Sanrama Thing Phun Bel Bak Chu Engma Lut Lo Se Aizo Khopui To Taka Mishing Cheng Te Tan Boruak Thiang Hlim Petu Le No Pangte Berachanga Kum Upa Te Thlenga Inti Thoven na Mun Ol Ni Ro Se Te Chu Andin na Alanizela Chief Minister Hova Advisory Committee Thutkhom na Apo Mun Olatan Havin na Takin an Chang Thin Ti Asoi Pilal Du Omichong Thu Chuan AR Chua Sanrama Laldenga Center Saktum na po kumin February ni som panga khan sut le turin an lo ngen to a heti laya thing omsa te ti chere uzonga building lian tak convention center saktura thu ti tluk le ani chu than tilova an pom theilo ti asoya thaliam ta October ni som paruga advisory committee thutkhom na convention center sakchung chang remti le remti lo ban partir an ni po dik an ti lo thu soin advisory committee tel atamjok chu sarkar mi le sa ni a sarkar du dan kala ban partur an ni lawa wangin ban phara thutluk na siam chu ro rel na dik ani theilawa vote lak ani don chuan mi puite ngai dan lak ni se an du thu soi
CESJ Secretary chuan Advisory Committee chu mipui du dan emo an environment ta na thatur lam ain sarkar du dan le ruam man na tipui tling tu ta na man ruam mai nia alan thu soin mipui le environment ta na chalo tur te tipui tling tur a pompui tu ni chu antan arem chang lovin an sha a hewang hian vo in khan Advisory Committee on Assam Rifles land handed over to the government of Mizoram atanga an in nu do na lekha chu Chief Minister nena an thelu te soi CESJ tu te chuan Mizoram in tui a mu na nar lui din mun thirin tui har sat na an to mai do na wangin tui na le tui tombuk ti che thei zong arwa man na om tori lo se an du ti an soya hei wang hian sai rang atanga mong bu chwa thleng rel kong lai tur arwa man om mek chu an do zel do na sai rang thleng bak rel lu an rem ti don lo ti an soi hei ba ka hian Mizoram chunga gorkhali omte other backward classes OBC status pek chu thil ti chi mi a lo ani ti soin OBC hi pek ani chuan sarkar na lak tur sang sanga za som hi pasari lai an hau thei do na Mizo thalai te le thang thar lo omze tur te tan thil poi tak a thlen thei do na ni antibok Larsab General Dr. Vijay Kumar Singh an sarang thlengare lo lut wangin zin na sen so le thilman atlak niam phani in a soi Information and Broadcasting Ministry buat saya sarkar project sang te zir chiang tura Mizoram alozin PIB coaching press tour team te chuvoin khan Larsab hian Raj Bhavana akoma Kerala atanga local press tour member te Mizoram state moile nuam taka alo lom ti soin anjam chunga hun hlimom tak mang turin du sakna hlana tun naya Mizoram masone project kalpui tlang pui te soin kilometer somnga pakhat point pathum paria ta thui bairabi sai rang rel kong thar hon tak chu danglam na thlen tu poimo takani a hei hian mu thein khwal zin a hi pa inkal po na le bungra phur ati ol samawangin zina sen so le thilman po atlak niam pha ani ati Larsab chuan he railway hi Kaladal multimodal transit transport project nena thunsom tura ruwa manani a kilometers ani chuang mabak la ompo tuang taka zofel abai sei thu soi General Dr. Vijay Kumar Singh chuan Mizoram chu state ral muang khotlang nun moile enton tlak ziak le chiar thiam za omna le ami cheng te po taimatak an ni thu soin mipui tamjok te eizon chu lo nei ania industry lian nei lo ma se Mizoram in malam huneng taka nei thu soya khwazin hipna lam leichi tel lo thlai so thing ai eng marcha ram huldam doi thlai rim tui maule adanga te mason tura theina na satakaneya sarkar lai pui le state sarkarin mason na project poi mo tak an siamek zela nakin loka chuan Mizoram mason na rural tamjok mu tur a omdon ti soibok press tour ayo in PIB Cochin director Budhania Sanal ke poin sarkar lai pui ngai poi mo India marchaka sarkar malak na te zircha mai baka marchak state te chiang turat lo an ni thu soi press tour team te hian an cham chunga Mizoram an mudan te le mason zel tura poi moni an shate Larsap an soipuya traffic dan thataka zom ani le mipui khosak phung te ba ka mechia ten khotlang mun poi mo tak an changchu enton tlak an ti thu an soibok PIB Cochin press tour team member som pathum te hian ni lai ni khan Mizoram an lo thlenga Sairang rail station le Mizoram State Museum te an ploa Nimin Khan Tenzola Golf Course and Resort Breed Development and Conservation Center for Mithun le Ginger Farm te an ploa Voin Khan 23 Assam Rifles Headquarters Aizol to le in naktu ka Kerala panin an let leang Art and Culture Department le Mizo Cultural Artists Association lunglei sap headquarters tang donin Folk Dance and Music Festival 2025 an bua sai chu Art and Culture Minister Pusila Soivungan Voin Khan ahong lunglei si thuam YMA la hona in kho ma hian Pusila Soivunga chuan nam upa le finga piang in mani nam ti phung le kal mang vongin an ro thina Mizo te poin an nam nun le zia te an rowin an chom nung zel turani a Mizo te an Mizo na chu an von nun zel poi mo ani ati Art and Culture Minister chuan khovel masona chak tak kalme ka Mizo te po an changkang chhove zela heti lai hian nam changkang zok te ti dan entona mani nam nun zia za puemo namachiang lo le kalsan du nari rupu tam tak anom theiti soin khovel kalphunga mani namzia le chin dan kalsan chu namral zia ani a ansha lokara rallam an pantian sha thar apoi mo hle ani ti a khoimuna po zonun zemoi le namti phungte za pui lova an nun pui apoi mo a Folk Dance and Music Festival chu Mizo te ta na mal som na thlen tu ani adu thos soi Mizo Folk Dance and Music Festival hona in Komi Organizing Committee Chairman Pulal Muan Puyan Akashwaya lunglei khochunga school sang ba ka IMF le MCAA te Mizo nam lam le zai chi sang an entirani
PNE Minister Pu Evroding Lianan Sum Suya ni Zung Chakna Manga Kol Phetha Megawatt nga Pechuak Theitur Solar Power Plant Dana Muntur Chunimin Khanat Loa Aizol Chimlam Tlang Dungin Kol Phetha Harsatna Anto Asut Kyan Nga Yabe Sei Thu Soi Solar Power Plant hi Sum Suya Ran Huang Rama da Anidona PNE Department Ruam Mandan Chuan Ran Huang Solar Power Plant Tanga Kol Phetha Pek Chua hi 33 kV line Sial Suk Substation da Lutin Hetachang Hian Mipui Nena Pek Chua le Anidona ni Solar Power Plant Atlona Hian PNE Minister Pu Evroding Lian Chuan He na Thoktur Hian Zera in Athoktu Tur Contractor Anthan Felto Thu Soya PNE Department Lamin Aban Phun Let na dang engemochen an tho to thu soin mipui ten ahun taka an chornge theinan thoktu te chu in thada lo turin acha ani Pu Evroding Lian chuan he power plant hi Mizoramin Kol Phetha a in to del na tur kongpoi mo tak pakhat jingami ani tur thu soya he hian aizol chimlam tlang dung te Kol Phetha a anhar saneto asut kyan nge be sei thu asoibok PNE Minister hian 33 kV Sialsuk Substation le 132 kV Myriad Substation te atlo ngala Minister hi PNE Chief Engineer System Operation Pungur Silo le atho pui ten an troi oma sum sui Sialsuk le Myriad khotlang shwai tu ten an lo troi om bokani MNF Vice President Pulal Chandamaral te in lai Autonomous District Council a sokar na ansangani chuan LADC sokar mumal zoka akal theinan anti-defection law nei dan an ngai tu adon ti asoi Pulal Chandamaral te hian vo in khan longtlai press club pa thuthar lakhom tu te koma lai Autonomous District Council in thanpui ma chon me ka MNF chuan party arin hlang candidate an ne wangin mipuin MNF party arin na an ngatle ti asoya tam kallaya LADC sokar chuna satakin abuaya chumikara chuan MNF chuan MDC rin tak som pakhat lai nei ti soin MNF in sokar an chan thei chuan LADC a sokar na mumal zoka akal thei nan anti defection law chu thei anga nei dan ngai to ani don ti soi Leader of Opposition ni Pulal Chandamaral te chuan ZPM kai shwai sokarin namnu fwa zok te angai thania soin LADC hnuai thokte lopo an shek ni in soya LADC huam chung MLA chun po sokara jenei theilo wasiam tu an ni ati Pulal Chandamaral te chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 tuarna saber tur chu ramri de pa Autonomous District Council te an ni ti soin ZPM kai shwai sokarin hedan man RMT to du lo na chu chunzom zel ani don ani ti a LADC a sokar na an chan thei chuan District Council thachakna mang po in thei top chua zui ani don ti soin lairam mipui te chu MNF candidate te vote vectorin asomani Champhai North Bial to MLA Puh Ginzalalan vo in khan nei don atlo a kun na thoktu te na tho amuna en pui Advisor to Chief Minister ni Puh Ginzalala hian nei don khwa hian tomato ching tu ten tui nyang na tak an thlai en kol na an nei theina turata na thokal me ni zung chakna manga tui pam chhona mun tloina enfia na thoktu te chu thata ka na thoka lo nei tu ten tangkai takle arang theyang bera an man thuai theina tura thok turin cha na thokal mek po thata ka tho ani awangin lom thu a shelani nei don khwa ten tomato an chin mun pot lo in an thlai chin mek din mun en puya tomato le ji khlum thatak an nei churo pui ati thu asoya tui du to ka an man thei tura ruwa man na chu atang kai dan to lo nei tu te nen an soi ho ngalani Kulikon Health Worker Training School Zirlai Tharlak lu na le zir chhuak te thana in khom chu aizo South to Bial to MLA Pulal Chuan thangan vo in khana man puya Zirlai te chu midang te ta na mal som na ni turin taimak na le do theina ne na le kha zir turin a fui Kulikon Health Worker Training School batch somli pakhanna atana Zirlai te lak lu na le zir chhuak te thana capping and lamp lighting in khom vo in a Health Workers Training School Conference Hall abua sai aman puina a Pulal Chuan thanga chuan Zirlai ten Health Worker ni tura du an thlanna chu du thlanna dik ani thu soya midang te ta na mal som na le rongbol na na thok te tura du an thlang chulom om ati thu soin zirna kongbum bole harsa paltlang turin do theina le taimak na ne na zir sham turin afuya Mizorama shitsena lam kai noi thoktu te zinga Health Worker te chu abul thut poimo an ni ati a Zirlai te chu an zirna le an ka zerna tura du sakna hlanin nakin zela dam lo te le mamo tu te ta na in ngana tlak ni tura in cher sham turin acha ani Health Worker Zirlai batch tharatan hiam mi pa somni pangale meichia somni pali an vain Zirlai somni pakwa lak lu an nia Aizo Civil Hospital Nursing Superintendent PH Vanal Lunin capping and lamp lighting hi soi fe in Zirlai te hi lukhum khum tirin bati chhit akai shwaya Pulal Chuan thangan Zirlai ti chate choi moina a hlan ani
Kulikon Health Worker Training School atang hian zilai mi pa chakwa som panga meichia zasari somnga pali anvain mi sang khat zaruk somruk pakwa in anzir chuak to ani Ibok branch YMA in ankum somngatlin Golden Jubilee and lom chu voin khan Central YMA President Puarlan ngetan manpui Ibok Mini Sports Complex Golden Jubilee lom na inkoma Central YMA President chuan YMA kumpuan anei thinte ati hlotling thina rui hlo ngai mitam tak chan chua an ni ti a eizon nei lo ten leirem an ra theina na an malak na hlotlinga Mizoram dan lowa umte zon chuana konga YMA na satakin an thokani ti a YMA kumpuan rui hlo do chu an hun huna na sale zwala rui hlo do turin kal khom te asoma pualang heta chuan Mizoram chaklak na kong pui sai rang le vai reng te kong chhiat zia an sha a contractor te nen unung rol takin an en hova tuna chuan contractor te poina satakin na an thokni an sha thu soin December 30 ra an tho en turin Central YMA an che chuak le don ti asoya Mizo mi pui te chu an nam ngai tu a mani pumpui ma ngai lawa ram vei tlang turin asomani Vareng te kuwa ching tu polin miyama kuwa sumdo na tito pani awangin kuwa an shal na man ni kumay na sang ni inan soya Mizoram Sarkar malak na alom tu an soy voina an tu chua vareng te Multipurpose Primary Agricultural Credit Cooperative Society Limited chuan Mizoram marlam silchar tlang dung le hatse tlang dung khwaten kuwa huan siam chu an chung ko eizon na le ingan atan kum enge mo chen atangin an mang to a district dang thlangin kuwa huan siam chu inti mu chau me kanilain dan phallovin dan cha harsa khopatam smuggling ko wasum don na lian tak Mizoram lo lu chuan harsa na sataka thlena Mizoram thar chua ku wa chu an shal thei talwa an mang ang hle ti an soya danova ku wasum don na chu ti top turin malak chin ma se ti toble dan cha thei ani ngai lo ni soyin kumsang ni somni pathum top lama Mizoram Sarkar thar lo din tira changin Home Minister in smuggling ko wa sum don na kalvel khable ti top ani tur thu huaisen taka apuan chu awang khan an lomin an thla muang hle ti an soi wareng te ku waching tu pol chuan Sarkar malak na in dan lova ku wa sum don na chu ti top ani ta ni in an soya chu chuan ra chua dom tak chu in kumha salama kuwa ke ji kha cheng somni somthum vela an shal thin chu kumina cheng somni panga atanga somnga panga akai le ta chu an lom hle a an thorim na manga eizong tu kun na thok tu te du saka an eizon na din chan tir tur Sarkar malak na chulom om an ti a chaktaka mala chel turin Sarkar an be sei ti an soi MNF Senior Vice President Dr. Alal Thanglian an ZPM en chin huna top to a kumsang ni somni pariat in thanlo tura MNF tan hun tha a her chwange arin thu soi voin khan lung le MNF pisa namruna dampabial by election na thantlin ani lompuina MNF sub headquarters lung le nan bua saina a Dr. Alal Thanglian a chuan dampabial by election na atlin chan chu ama that wange mo MNF anfel big wang ni lovin pathian khongai na le a that na wang ani ati a MNF chu ming thak ve mi lovin kumsom ruk chuang zet akal to ani ati Dr. Alal Thanglian a chuan kumsang ni somni pathum MLA in thlanpuya ZPM lo langkha lom om ati a mipuya thilti theire mipuya thilti thereng reng lo tur soin na satakin ti turan tlang au puya mumangram ringot soin min enchin ro uti ringot chu an manifesto ni bera asia thu soya mipuin enchin cha ka vote ronin an han Sarkar ta a an be sele du dante an lo soilok angin thilakal theile si lo ni in a soi MNF Senior Vice President chuan enchin hun chu atop ta a kumsang ni somni pariat in thlan lo om tura mipuin an ni na an chian to awangin MNF tan hun tha a in her chuange arin thu soi in khomi MNF sub headquarters dunglei President Puwanal muakan akai shwaya istui pui bial to MLA puram than mo e po in thu asoyani MPCC PSC member Puja Sablal Limpuyan Dan be chan omlovin Sarkarin samagran nuayat na thoktu te lo nuai zali don lai akat sakne soin arang theyang bera pechwak turin angen voina Congress Bhavana in khoma MPCC Political Affairs Committee member Puja Sablal Limpuya chuan Central Sponsor Scheme CSS nuai thokten Sarkar India manga da nge phuta an nor awang khan Education Department nuaya samagra thoktu sanga don lai teni sari hlo cheng nuai zali vel zet chu order engma omlovin shen sakan ni ati a
samagra nuai thokzi nga hian mami district omte chu shen sak an nivelova heti la hian CSS employee nei sarkar department dang tu ma in lo an ka saklo thung ne soin da be chan mu mal omlova samagra nuai na thok tu sanga don lai teni sari lo education department in a shen sak chu pechuak vaturin an nge na ZPM party in thanla in vote an duwangin CSS te da nge an tiam ne soin pu Joseph Lal Limpuya chu ani kum chun tha Council of Ministers trutkhom na the Government of Mizoram Regularization of Centrally Sponsored Scheme CSS Employee Scheme 2024 pomin kumsom service to lo kumsom service to hoda nge an pom nge a ma se tu na chuan lam siamin delay dan an zong me kani ti a heti la hian SSA Association in High Court da akin a ne na changin sarkar malak na an ngak me boka hei mai hinilovin sarkar na tok MPSC kal tlangalu te po sarkarin an service apom sapto boka chu wangin an intiam ang hian CSS te hi da nge thwai turin an phut ti asoi bok BJP Mizoram Vice President Puvan Upazathangin Pathian ti lova Mizoramin mason atana amamo berchu BJP party ani thuasoi voina BJP Mizoram pisa in khoma BJP Mizoram Vice President Puvan Upazathang chuan sarkar laipuya Congress party thune na an chel rei hle chungin an sarkar hun chungin thil tha ti nei ve bok ma se mipuite tan ham thatna atam lo hle ti asoya BJP le Narendra Modi kai shwai sarkar in kumso pakhat chunga ma an lak na chu na sat takin mipui an chor jok ti alang chiang hle ti soin mizo mipui te point thil tak tak an ngai tua apoi mo hle a Congress kai shwai sarkar hnuaya nge BJP kai shwai sarkar hnuaya ramin ma so na sajoka retheiten ham thatna ing sarkar nge an don thajok ti chu zirchian na tola tuna chuan internet awm to awangin mani om huna tangin engkim chui thei ani to awanga mipui ten thudik le dot an sha thei vek to awangin in soi thai hun ani to lo ani ati Puvan Upazathang chuan sarkar laipuya mirithei le kun na thoktu te tan scheme tam taka omba ka athar ombel zel ma se state sarkar in BJP fakna anga ngai na an nei china wangin heng scheme te hi ani tur ang ani lo pha thin ni alan thu soin mipui ten an chor tur tam tak an chor thei lo pha thin ani ti a scheme sang zinga Mizoram in a chor thei de chu Mizoram tan an au chwa pui zer tur thu soin Mizoram in pathian ti lawaram masona atana amamo chu BJP ani thu soi inkhomi BJP State Vice President Puvi Oyan akai shwayani Mizoram State Level Children's Science Congress avoi somthum pathum na chu voi inkhan zo felani a sikur sang changa zilai kal khom tem project somli pasari an phau chuak Science Teachers Association Mizoram le samagra shiksha Mizoram tangdon bua sai science lamazilai no pangte thiam na le theina phau chhuana hun State Level Children's Science Congress he School Education Department Directorate Conference Hall Treasury Square Aizola nimin levo in khan bua sayani a Mizoram chung mun sang zilai kal khom ten Science for Sustainable Development and Community Well-being ti thupui manga anzir bing na project te phauchhuakin project somli pasari phauchhuani a junior le senior a chenni in junior category a hian khozolweng thara government middle school 2 zirlai h lalming moi chu pakhatna ni in senior a scholarship HT high school zirlai c lalshwai tuang chu thlanani voina inkhom pui kharna a samagra shiksha state project director pusilal thanjira chuan zirlai kal khom te chu chhel tura fuin ril rupau khona nei do le inrin tok na ne na zir do le an thiam na pho chwa theina hun tha an nei te chu mangtangkaya an zir na konga mason atana mang turin acha ani State Level Children's Science Congress a hian district som pakhat atangin zirlai mi pa somthum paruk le meichia somnga palian tela an project pho chwa te hi pa chunga University College Zirtawpni Dr. Larin Tharapachwau Dr. K Vanal din puale Dr. Albana Ilchong Thu ten endikin tichazwal som an thlang chwa kani Tianzol Zone Football Association bua sailo thazol diak thana inkhom pui chu voin khan zo felni in senior bazar branch YMA and champion senior team ten final match and Chanchin ma akhar inkhom toy bua saya hun phan pui tu Rural Development and Administration Minister Professor Nilo Machuan chalai ti zinga rui hlonga yan tamhle maya sokarang te NGO le ko shan ang te poin an buai pui na sa hle to a in fiam na mang hian rui hlo boya tang te achan chwa the wangin rui hlo ti thin te chu in khel puya som thin turin kal khom te acha chalai te an shi sel chuan ram a shi sel the ani ati
in committee zone football association president pulian tuang aren thlain akai shwaya ni lo thazol dia thana in khel pui hi tun thani som pali tangkhan tani in team somnga pakhatan chhuaka category shang paruka thenani a under 10 aveng thang branch YMA and championa under 13 a field veng branch YMA under 15 a field veng branch YMA meichia bazar branch veterana veng thar le senior category a bazar branch YMA and championa ni Kochin ilo thlir hawang o State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Chinchia Danin voin khan aizola khulum lai berin Celsius degree somni pathumani a avober line Celsius degree som pasariani naktuk inrinia chuan khulum lai berin Celsius degree somni panga vel avober line degree kwa vel ani rinani a jingdar nga le minute somni pathumani a chuaka nga tlaidali le minute somthum pakhata atlale ang Kochin clear log na Regional Meteorological Center IMD gotin mulog danin naktuka Mizoram puma khwa thaturarin ani